Pa kje ste folk, kaj je zdaj, evo ga. Dino je nazaj, v dom. Tokrat ne bomo naredili vloga, nobenega potovalnega, nikjer ne bomo bili. Razen, da bomo šli v garažo k Skubiju. Zakaj? Danes moram spet zamenjati tole, ampak tokrat na malo drugačnem avtomobilu, kot smo navajeni. Sicer fotru je potekla garancija na njegovi Hondi CR-V 2 19-letnik in se veste, kako je na uradnih servisih tam malo to, kako bi rekel, posolijo cenik za njihove storitve. Tako da sem se rekel, fotr, ne skeri se, jaz bom naročil ole, pa filter, itak v Hondo gre sam originalen Hondin filter, obvezno, ne tistih po naredki, pa neoriginalen ole, oziroma pač izbral sem si Shell Helix Ultra, je pa 0,20 gradacija. Sicer motor je 1.5 turbo in ima predpisano 0,20, govorijo, da lahko daš tudi 5,30, sam hajt, jaz sem držal tistega, kar piše. In olje imam tukaj, filter imam tukaj, tako da bo čisto osnoven servis, ampak dost cenejši, kot je fotr vajen plača. Tako da pičim zdajle direkt do Skubija, ker bo itak take pravi, da bo spet smeh. Evo ga, to je ta Hondica. Fotr je tudi zvesti pristaš Honde že od leta 2004, včasih furo Audije pa to, pol nekaj časa ni imel avto, pa vozil celo Viso in pa mi je rekel, Dino, kjer avto da se kupim, mi je rekel, kupil bi se Audija, sem rekel, ne kupuj ti je kršal, kup si avto, ki ti bo delal, pa ki bo cenej. In pa sem ga prepričal leta 2004, da je šel v Honda salon in je kupil ga prvega Accorda, je imel 6 let in pa je kupil tega Accorda, pa je imel tega, ne vem, 8 let in pa je kupil CR-V-ja in je prezadovoljen z avti. Hvala, tukaj dejansko je to avtomatik 4x4, 1.5 turbo. Servis overdot. Ojoj, požeži. Idemo, sine. Avtomatik. Je fotr hotel kupiti spet navadenga, pa se rekel, da je človek v teh letih. Kva se že bal v sklopko potem. Vzmi avtomatik, samo gas, kočica, nikad stič. Ta noga počiva, sam tole delaš. In zdaj, odkar fura avtomatika, prav ne moram verjeti, ko sem se včasih zajebal. A bi šel zdaj nazaj na ročanga in rekel, nikad. Ja, to ti je pa kao ostariš, nimaš kaj. Drugače se pa avto res lepo pelje. Se pravi, full opremo je vzel, se pravi, ni bilo jačega paketa. Bil je pa nov 39.000 evrov. Da pa ti zamisli si, kva dobiš od Audija za 39 evrov. A ono čez 5 let milijarda lučk. Pa kje si? A gre? Ja, pejt, Kva si to? pejt, no. Zdaj pa lahko to avtomatik turbo. Pizda, kjer menjalnik ma jevo, tako berla, ej. Pa zadida, kaj če bi drugi? Shift v park, moram da v park. V park moram da, če ne piska. Naj piske, da je se avto dvignem po škoda v park, ne? Gotovo je zdaj. Jebem ti novo tehnologijo avtomobilov. Milijon piskajočih zvokov, milijon stvari. Zato imam jaz rad starejše avtomobile. Ja, da sam ti piskaš. Dobar dan, živo, meramo, kako si? Sreten ti Božič. Kako si? Ma, tečen sem danes. Zelo si čist, vidim, pičke bodo padale. Kaj imaš tu? Srček bebeli, SB. SB, majster, Stano Kotajčević. Ali je to super bosanc? Kaj je to? Ja, to je pa džip, Kontejner za embalažu. mestni džip, del Valiga, saj znaš. Da, koliko je to nizko. A si da? Ne gre naprej, ja. Se pravi, 1.5 turbo, 192 konjev, veš kjer menjalnik? CVT. Skuter. In daš gas, je ono. Ali pa si foro, ne razumem tega menjalnika, ki ima še zašaltati. Ja, to sam simulira. Pa ti kaj daš, on zabije dol, bom. Kako, moram prav pogubati. Prav, kakor jaz vem, to sam simulira. Kao, da imaš ti feeling, da šaltaš. Čakaj, prvo da ti dam eno darilo. Ker si taka lepa. Nisem dubo sem, tako da bo zdaj se. Ko to tudi neki piska skozi tukaj. Vli. A noče dal? Ej, noče zapreti vrat, sam piska. Ko je pa kamera poletela po tleh. Aj, tu imaš ti na daljinsko, kaj nisi povedal? Ne, nije, sam držal moraš kumpa, ne? Pa sve sem držal še posnetam! Ko to govno, no, to je to. Honda, to je pa res hudo, ej. To je protiv lona tu. čak zdaj. Slušaj, to je protiv lona tu, če imaš ključ. Ne, ni dobro, zakaj nisem dovo parkinga serije. Ok, zategam to. Vidiš, treba ročno stegnati. Ne možeš to, kukar v časih stojenki zapreš, odpreš, pustiš levo, desno pa dela, ne gre. Črn za črnga, ni javno. Prav črnga, stari, najcenejšega, najbolj bedenga smo. To je človek, ki ne ceni daril, zato ti doma več ne dobiš. Se pravi, ti, ki si črn, moš meni črnga prnesti. Kaj mi nisi roza prnesti? A je boljši roza, ka ta črn? Pa eto, v komentarji spodi napište, a ne? Kaj što ima tu? Kaj što je to jovca, majk, vrz?
Daj to, ker odneseš od zadnje. Ti veš, dragaš, da ti me zdaj servis delo. Ne delaš ga mojim fotru. Ne meni. Tako da z mojim fotrom seš pogovarjati, kaj je dober. Huse! Di je husega rifet. O, rifete! Rifete, pičaj zapivaj. Kaj pa misliš, da bi en komad notar? Mujo pjeva materi neki tazak. Glik zdaj. Mujo kuje, konja po mjesecu. Mujo kuje, a majka ga kune. Znaš tega? Ne poznam, to je stari, to je un. A je Safi Tisović ali je un drug? Ma vsi so oni to peli. Vsi so to oni peli. Ja, to On je stari. bil najbolj. Ja, A ja. pel je tu ta Jaro, ki ima skozi kap. Da je to nastal dvigen. A imaš ti dosti močen dvigal, da odvignem tole. Aj, to je Honda Lightweight. Lightweight kurac S2000 tonov 300 ta star. Ono 270. Fuck. Halo, model. A mora da se ne zvije. X-Bone, sine. Kaj ima to veze s težo? O, to je veliko materijala. Pa res? Aj, velika kita je težka kita, jel tako? Ja, glih ti boš. Ja, pa ja. Glih ti boš vedel. Glej, Amerika, si pa z glav. No, čelno spalja. Tam imaš olček. 3,6 litra ba je gre nota. Noč. sekret. Noč. Ni, to je ekonomik. Vsak ta dober motor ima vsaj 8 litrov olja. Kaj to? Vsak ta dober. 1950. Amerika pa to. Kjerkoli. 530 dizel BMW. Mercedes Ne mi 3.0. teh kršil, prosim. 2.2 DCI Ne mi teh, Mercedes. prosim, kršiti njih, stari moj. A si ti zavedaš, da pri Hondi ti ne poznaš problemov kot pri BMW-ju Mercedes Audi? Itak da ne, kad ti crknega fukneš. Ja, drugo pa X. ja, čez 30 let, ja, 40. No, dej, koliko imaš old-timer Honda v Sloveniji? Koliko se jih je pa sploh prodal tukaj v Sloveniji, takrat, ko so prišli ven? Voda, včasih so Se vedeli, ne oči kaj niso dali drugo, nego so, golfa. Včasih so vedeli, Še da je golf, ne, zato što niso videli več kaj 1 meter svojega dorišča. Japonc ni znal motorja narediti, dokler ni iz MZ-a majster šel na Japonsk pa jim pokazal, kako se dela. Ok, on jim je pokazal, pa smo oni rekli, to ne velja, to poprav, da bo delal. Pa si vzel za en sekret, bolje. 0,20. 0,20 smo original ste. Kaj je to za pomfrije? To je originalčič. Le, kaj je to lahko? A je to iz plastike? Pa ni vse pizda narejen težko kot ti. Glej. Ja, dobro si dal šilko, zadnjič nisi imel. Daj zanč, nisem ti zanč in ti delal servis. Pa rekordov, ka nisem imel, pa si vukal svoju neko iz žepa tam. Poslušaj, ta avto je star letih 2019 in ti si prvi, ki dela neuradni servis. Hvala, rifete! A slišiš? Zdaj je prvi neuradni servis. Se pravi, In zato si ti zdaj prvi garažar, ki bo naredil bo servis. razdevičil Tako, za džaba. tako, bravo. A veš, koliko je bil zadnji servis? Ole, filter kabinski, bla, bla, bla. 290 evrov, prijatelj. Ja. Tole material me je prišel vse skupaj 75 evrov, pa voda, pa monster, pa ta pocen čokolade iz Spina, pa je skupaj 77 evrov. Rifte svaka čast. Ne kuju se konji po mjesecu, već po danu i jarkome suncu. Zdaj ta model ugotovil, da ima Honda dejansko tačke za postavta, ne? In zdaj se on to čudi. Smo tam glih za kamero. Pa to je samo mal tek, obrneš. Razumeš, to je samo tek. Se ni problem, da ne moramo obrniti, če ti pade ja. kar dol. Pa če tebe vidi. Glej to, še puščica je gor narisana, v kjero smer moram zavrteti. Ja, majk, glej. A si ti opazil, da si ti ful bolj vesel zdaj rado, ko se nas sprašal? Da si bil malo zamrjen, zdaj pa rado tako dobrovoljček. Smo, to je eden, moram delati namesto tebe. Jebote, ovo se lahko porežeš. Bogi. Rifet mal pihi. Rifet mal pihi, Dino se je skoro rezal. Ok, da vidimo kaj. Kaj je to? Pušta ulje Honda. O, hudo. To so pa neki zajebali. Staj. Ja, to je to, ne, to je kvaliteta. Majko mu jebe, a veš da v life nisem videl pri Hondi masno iza. Če olja ni v mašini, tudi odzun ne more. A veš, kako priješ izi do filtra? Gled to. Takole primeš i sam. Vuci vole kad neće škole. Rej bježim da nos spet letela. Evo, to je to. Ne prepadaj me jebot. Oj, dajem drugo kamero in zdaj imam zoom. Kaj ga otresaš tok? Isto, kad grem na WC. Tu tebe ti pravim B-roll. B-roll pravim. Ovo je fater. Čik.
Tako pri Bosancih delaš biro. Ja, kaj dela, kaj, a veš, tako. Čik, samo, čik. Ne, od birola ništa vidim, ja? Ne vem, če v meni ratal tole brez ključa. Oči, kurc. Ne. Saj si močen sem. Moče, ja, ne tok. Močen pa ne. Ja. Pa gled kako je mali. Kaj tvoj? Ali debo. Sam da ti ne cvilaš to, ko ga primeš. Delaš, ta pa... Shit, ko to je en idiot zategnito, star. To tam na Hondi stari. Aj to! Shit. Pisa, jaz snema, sem jaz danes tok švahal. Si ti jeo morda? Si ti jeo pure? Palente! Si jeo pure i varenke? Ajde, zamenjamo pozicijo. Aj to. Bravo. Pa ni variante, da bi jaz to na roko. Ali jela se palente, vidi se. Jel sa varenkom, jel sa jogurtom, jel sa smetanom? Jogurt i čebula. Ne, no, a res, še čebulo daš? A res? Sam je nisam jedel že 100 let. Prejšič sem imel čas, da sem ti spoznal mamo pa sestro. Jaz mislim, ko je to ena Japonka tam pizzerija. Ko je to neki uvoz zdaj? Jaz že hotel reči, ko je to ena, mu daš cifro. To je Honda, moš lepo tako počas. Ti si moj filter, ti ti rad fino, ja. Če ne boste to rekli, Honda za riba, a ne? Ali pa dobi centimeter lufta v Kaj je ležaj. problem pri Hondaši? Ja. Ko šparajo na filtrih, dajo une njemačke, ko naredke, in pa dajo gor in res zaribajo. Kaj tukaj not ima en ventil poseben. In kako se ga zategne? Na roko pa po pamet. Ja. Evo, to je to, gotovo. 25 Nm je ponovadi, piše gor na filtru. Koliko je to? 2,5 kg. 2,5 kg, ja. To je tako kot moj. To rabaš nežen dotika, ne? Ja, takole, ne, tako moš. Specialne stvari se nežno delajo. Takole, ja. Ostal je malo rjav, zgleda pa žal jedla. Tole pa tudi po pamet. Ko navoj popusti, je preveč. Ker je Honda polna olja, moramo porabiti 2 brake cleanerja, da spucamo, da je brez olja. V bistvu sploh nima zdaj olja, ne? To je prazna olja! To spuci, da bomo videli, za kva spušča, kva mu je. Vem jaz, kva mu je. Ajde gan. Pa Honda, ne? Olja pri Honda više imati nek burek 18. Ja, odem po burek, odem kot grickat. Dober pa kebab, ne vem pa burek kašen. Pošti da idemo sad ja i ti v slaščar na burek, ja časti. 14:30 prije stranka. Aj, Šavn pride, no. Sean, Šavn. to neki Engleza. Ne, Bosanac je. What's up, Sean? Ej, Vleto Američan iz Oregona in jaz ko se sprašujem, Skubi, kako to, da si zadnjič imel Grka, zdaj imaš pa Američana tle, kva se to dogaja? In pa prav Sean, da je on wizard za Subaruje. Tako da dejansko Skubi unites the people from Ja. all around the world. yeah, that's right. Tako da ajde, purni ta olj. Daj, ne. Ja, kar na rokico. A kje imaš? Itak da je masno olje v spod, če šalabajzeri kot ti ulivajo olje. Pondica, pondica! Daj ga, no, ej. Daj mi povej, koliko si zdaj litrov not ulil. 4,6. Drugače, meni ste tam 3 litre pa pol. Evo ga. Veš, do kam mora biti? Ja, zgornje črtice. Ja, in do koliko je? Malo čez zgornjo črtico. Zdaj ga boš ti pa pržgal, da gre v filter noter, pa glih prav. Ajde. Treba malo zdaj le pržgati, zato da dejansko olje gre čez filter. Pazi foro, jaz njemu rečem, ima 3 litre, tam pa pol cca, jaz na pamet udaril. In on res ulil 3 litre pa pol. Skubi, če ne bi bil Skubi, zadev je v nulo, stegnil si, preveril si. Ja. Dajmo še zaščito gor in To je to, kle. to je to. Po levemu jajcu me je udaril. Ej, ti se zadnje čase furo od mene dotikaš, sem opazil. Nežno, ja, glej. Zelo ja, si glej. nežen fant. Ja, takole, to je to. Čist dost. Ej, daj mi povej, Skubi, a bo naš Sean understoodu naš bosansko-slovenski humor. Yes, we will learn him. Aha, we will teach him, ne learn him. Ja. Hey, Sean, where are you from, you said? I'm from Oregon. Oregon is where? It's on the west coast, north of California. Okay, tell me, what the hell are you doing in Slovenia? I am here to tell people about Jesus and teach people how to follow him. So you're a religious guy. I wouldn't say I'm religious because religion has to do with like what do you do and what is it you do to go to heaven. Okay. But that's a religion. Religion is a bunch of rules. But I'm more focused on having a personal relationship with Jesus and following the Bible and how it teaches us how to live. So how long have you been in Slovenia? 10 years. Where did you find Slovenia? I learned about it from some friends Zagos. in America. So somebody that had been to Slovenia in America, I talked to them about it, and you they just told me said, about "I'm it. gonna So go I'm gonna move." go check it out. So
I was also asking God, like, you know, when you're in those early 20s years, Gotcha. what do you want to do with your life? And- I was asking God about it and felt like God was leading me to Slovenia as well. And then he worked out all the details. You here alone? You got family or I'm married and have 4 teenagers. 4 teenagers? Yeah. Hey, Scooby, ovaj ga ne vadi. We say this guy is not pulling it out. Ja. 3,5 sva rekla, ne? Ja, To je to. evo ga. U nulo. Ti si majster, kva ne rečem. A veš, kdo je majster? Kdo? Pršič. Je lahko da enkrat naredi 12. You know who's majster? I'm thinking because a pig can have 12 babies all at once. Yeah. And he is like the real deal, you know? Yeah. Ej, napiš 70,000. Ej, a si zataknil listek, si dobro? O, jesi ga naguzio, pa dej to. Mali velik, a? Od ga lepo takole. Ja, tako ga moraš Ti to zategni dober, fino, si. Dober, preveril sem, cool. Rifete, sve sam proverio, baš je super i hvala za vod. Hvala tebi. Like, share, subscribe, pa donirajte mu kaj na PayPal, da bom imel kaj za nov let, da mi kup kaj zadaril. Neč ne donirajo, tako da boš spet dobil eno vodo. Bojo. In ki bi prav zraven napisal za Skubija, Ok, bomo videli. pa da ne boš zlagal se, pa ukradil denar. Vem, da je ena tvoja followerka bo dala sigurno. Na A. Aj, čau.